njagala mazima kubanga Nakajoga Fredrese ow'emyaka 62 agwisize ekibingi babasa kweta kagwe bwanyuma yo kugaruka omumaka aho yayangine emyaka 40 hwireho obuhati nayenda owabirari ba Serwanga George William w'emyaka 9 okumuhereza ebyobugiga ebyayine ebi bibira ha cyaro cya Kakamba omugombora ya Kiseka mu district ya Rwengo ebi kubigwiro mato goryo muhwezi wa RDC wa Rwengo Fred Kasekende atugizire ngo aba bakashwerana umwaka gurkumo Rwenda shanju na mshanju reri wiba yatana umwaka gurkumo Rwenda chanana na mshanju no gama ntinze mpasizo omukazi wange mpetaba muba mwaka marriage obeji na akula bwakula tebaddamu n'okubalima nti empeta tevaawo evaawo tebaddamu n'okubalima nti empeta ekola ki mateeka Nakajoga nagira nguwe na niba obubine hamwe abana babiri tubakatanaga kandi kimuresere no kutunga omugabo gweye ahabyo bugiga ati ye yatambulanga nandeka mizigo era emizigo gyangulizamu abaana era emizigo gy'oli mukati era gyendi mukati naye nga abaana yabagamba mugende muzimbe wali wewammwe wemujja okubeera ne mama wammwe n'abazzukulu mama ogwe byari kwenda kubaganaho n'enju ez'abapangisa eyari kugira ngo nayendaho emigabo konke enju egi ibakajombeka emyaka 3 hwire kandi omukazi ogu amazire emyaka 40 atari makaga ebi byona Nakajoga bigambira omuhwezi wa RDC Kasekende hamwe n'abantu okushoberwa ahabwo kuba bibiri bitari kukwatagana entebolinga jatebolinga issue yalinga agamba yalinga akola nekati bashaline muzimba bwe manyi oba bwentegedde mama ntegedde wanji vanga tulinda ye simuvanga ko wadde we owabirariba w'omukyaro ogu Serwanga George William nagira ngu akahereza omukazi we ogu ebibanja bibiri ebyeye eche na necyabana konko mukazi ogu byona kabiguza obuyabiri nayangana yali yakomyeho nalimba ku makagaba kitegeeza wa RDC Kasekende ababagire ngo omukureba kweye tibakire bafumbo ahabo kuba obwiro bamazire batari hamwe n'ubwingi ashabira omukazi ogu ebintu kubyihamu katemba agendo meisho nebyeye abana babazira aba babashabira okukwatagana jenishebo ahabo burungi bweka mubiro ono yateeka amaanyi mangi wano bwabanga yali azimba naye yali azimba wani kyena bagambye nti mu buli ngeri mwina kukwatagana ne taata wange kino sikyogera kumukikinaza naye amateeka kati gakyali kusaidi ebi byona birekera abatura bashobanjirirwe aha bwakatembeji aba babiri nuko kushaba abashwerine kubaza kugonjora enshonga zabo batakaziresere mu bantu yewunyisa kubanga olwaleero omusajja agenda amaze emyaka 4 plus n'omwana wawe mukulu ali myaka 47 naye bonna tewali ayina mpesa ate buli omu yawasa n'azaala oli yagenda n'azaala eri ate n'ono omusajja naye n'ayawasa omukazi n'azaala abaana bakulu kumbi omwana omutaafu mba yali myaka 2 okukakana beyandisenga nnyo wansi zimala okutegeera ensonga ezaliko nga tebanagenda bobituku kubanga buli bagenda waggulu basaabuula bwentunuulira emyaka 40 nga n'empeta yennyini eyogerwako yali badde ku ngalo z'omukyala ebadde tekyaliko n'omukyala ebigambo byayogera alabira dda kirabika yafuna na lugambo nti omwami afunyeyo ku ssente oba agenda kufuna ssente makuru aga gashakwa Karima Bashir njagala mazima